Kari India bat kejala Meghalaya hakas ni thok ding jong katayo kila penlong biang ya kabenta ka baar jong ka mock drill ban ai tika COVID-19 ka badairu ka mock drill ka baheddu ka bala penlong hakilai phaulai teli kejala bat Union Territory jong kari. Kini ke mock drill ke baki ong ke coronavirus vaccination dry run kala sedang neduk ke arpo khandai tarik unok pra tang hake pra teli ke district bat hake ar tarik kala lengkot pan la penlong hake nyopo sau teli ke district jongkari kentup hasilong bat tura. Ya kini ke mock drill la sedang ha India hadirin baka Drug Controller General of India kala aji menjur ya ke jing ai tika COVID-19 bakan tup ya ke AstraZeneca Covishield bat Bharat Biotech Covaxin. Hakasini thok ding kini ke mock drill ke balalong hakin nyo spotlight punyo teli ke district jongkari bat hang ni hajala Meghalaya la penlong habarok khatway teli ke district. Kajing penlong ya kini ke mock drill kalong na kebenta ban Shampang kumno ban penyat ya kajing ai dawai tika na kebenta ban yakun ya ke klam COVID-19. Haba sina unu doi batmai ba umi unu doi kiti ki certify kini. Bandala certify kini ngi sa prescribe ni sa ai. Tikabut udan udai udan side effect ya no udan pada majority pada umlile. Tik ngidai ban kan mau gini kawai uni vaksin udai ubayada. Uniada na kajing sapreng. Uniada na kajing pang. Ru bahkan namjur. Mo te lada ke sarkar kaladap ong ba ni vaksin kani ke vaksin kalong safe kamut kalong safe te fin pe chabar manta ro ki a se yuki si ki ai ni vaksin bayo ne jong ka yuki ri ni tu Covishield mo uni ri in collaboration nang ni na po India jong ni bat ka yuki te wei vaksin mon po sangi sani ngim tep udai wei tang balong banong safe kamut kalong safe Manta subuh berkat ngi ong kong ngin ai syai health workers berkat. Lada umlong safe ngin ai health workers kan paralyzed ke health department berkoi lada jai. Kalak manong umta kan umla kan manong umta. Te kemot boro sikata ngi ai ki protocols ngi ai ki jing patha naka health department bat boro ngi buat henti. Tentu lawan vaksin ngi ladap ai ki jing patha kemut ngi buat henti kan ya ta. Nomor lada ngi ai do vaksin kemut arrest kan ni. Arrest kini kejak nang ni pandemik. Lada kejak kini ke lada kejak ni virus kemut ngi imbiang kumba syuaya kini ka jingwan ini COVID-19. Te kata ka mengi kuat dot barkat. Te fin ong kalong safe te nga tengah ong ile hang ni nomor banglai ilut kot islang lai osmo ke jingkren ayo i barkat kalong safe. Nakaliang u Directorate of Health Services MI u Dr. Amanwar ulong kejala kalayat syaprang menta hakaban penkre ban ai yakni ketika hakawat ka baningkong ya kinong trai ka koit ka kya kibandon arpon riu hajar sans pangut hakajala ulong hadin kani nsa ai tika se kiwei pan bat kiban amyo tika kindai tangkitu kibahapo khat prasnem karta bat kikenthei kiba armet Dr. War ulong ru bakani ketika kalong kebasangan bat kini kinong trai ka kot kakya kinyo shwa shisin ya ketika bat hadin arpo prasngi nsa ai tika biang sa shisin Kani kadi kajing ai tika ngam yong mo matrai ka wei naki bahe tam hadu mentah nomor ya kini ke vaccination la neki immunization je kena kelong tang kendiak jong korok koi kejelang kani menta pada ke ba kalakot ban kot hadu lai ku falak mut ki bre wong ndi ban ayak ni ka vaccination te ka jing don kani ka dry run kalong ka jing fair jong ka jing ai kani ka tika la ni ka immunization or la ni ka vaccination kalong tang kani ka we namar ba na abon pala tiki ong ban pen kre ya kani ka jing ai tika la ni ka vaccination kumba ki pen kre ka election takamut kinu ki badai banyo ya kani ka injection ki hapan register lede lemba ki mobile jongki hau ni kebengi ke ongka Cowin app
the merchant register can you reutili ki SMS message then nakini reutili ki kasabatai lot hai ai phide ban let hang no phini vaccine hakapor you kata kin sabatai lot hakatu then nagipai hakatu ka caka ka kini ban ai ka vaccination kumala batha hakatu lembak ki SMS kin habra bat ka ID ka chomki dan daladep katu ka vaccination hadin arfras ni pada ngiriban ai sakawai daladep arfras lembak katu ka message lembak katu ka Coin app kita sebentip dan iki barkhot nang kata-kata ko ni kadi ya barkhot kinong sedang suan kongki health workers mentah kan wan saki frontline workers Watlah ketenat kekuat kekiak jong kejala kalapan krek bat penbit penbiang ye kijaka na kebentaban a ya ketika hendrai tunginya sngap ya ke ai ke baki pat ba kidan ban pensngau ha ke biadai bat kini kejeng ai tika ban yada na ka klam COVID-19 te gi kum ki pat ba te ngin hap ong kan ki ba he kin hap pet kin hap ban pikir ba kin wat chua ya kilat kilenti ha ka balok soban ai kin yang ki pat ba namal ngibun hai hang ni hari jongi kin tade gi banang gi bastan gi khambun hi mo ke jing yo ke jing kot ya duna te ha kawai kaliang ro sa kawai ro mbong no ngi lade ngi sania ba ka sarkar ada ka sarkar le ba ha ngi kemen lada ka aya kata ka bamlong preti ngi susi ya ke jingko jingkha tam no bang priang mo hap priang hi ngir ui kwa ban ko ya kata ka jingpang ka badon ne ka po ong no perthei bro ka wei te kwa kan ban jam ne ban ko ne ban yo te jingpang te sibu ta dau long hiu dawai ba tikna ba ha te ngi kloi ban priang Namun tahun ni dawai tir la dangi yo le tingi bas palat namar ba umia ulong menta uniram un pen jam pen kot pen khia ya ngi gibreo bat kawai pada long ba hadir ma habut pada yo don side effect pada te ke sarkar ko di ben sim kit kili ba kan kini barakat ki baro ni nga tengah ngo mam so tanat kan nhiều sa dawai nama ba pek ku bar de bi to baja to mo i khubar mene kasi ba kayap em katoga doktor ne ka nong tre ko chkhia mo jaba kuskal te ka penso sir no em yangi bro ha ngi kwa kan ta ka jingkot tang balong bangis ngutingin man le utate na Mario hadin habut pat ukta pat ka em ngi ban sim man tre ka jing so jonga te ngam kwa kan bandi kata tang ba ya ka bala sai pada long misukwa ban karpat iki bahalor ba kide ban syab kin sim ne kin priang yau taw dawai long kide ban cek ni kide ban pek kin de ban show snap akum ka jing patai jong kibri ki bana bahalor long ki basabar ma mar kum basu ong no kan kari jongi kade kari ka ba tibri tible long ublei ui kerpain kan kari jongi te kum man hakaneru ngi e babaro ko ka partai kum tumo kan ka jing pang lawan tu corona virus tambalong ta kan kum haneri jongi pada ngi iba kadang like kanya kata namar bakan ayu namar berkoi ngi kuah ke jingko jingkia jala da kincuan ra kum tu kem dapat da tes bah kem pada le bah te kesem jinjar pai bar dan hi jingsi jala rong ka belati kena la da pins kem ba ka bubiang ta dawai ban banginya penan kam te mut kam biang hi nak lagi kum du pai ba te kum ni dan tip e pang kita dawai kita ki doktor kam tip kam ba gomen ka tu kam ba hi ada dan ka side effect adian abut te ngiap pediang ban ya yo ka jing ada ya la dia mah te la da udan ka jing kata pat hadian te kalong ka ba jenjat kan yak ni pat ba dau poi te ka ba e yang i mo ha jing em jongi gibreu tingi don kam hi jing ada te da ulong sisia tau dawai bala ban yarap i baro om tangi ki he ki ha ni de baro ken mo na du dok sok baro te ngakermen bun da poi te ulong tau dawai ba pen la ban penyada yang i baro khoi udawai te sin bong udawai latip kidan ni jing ubah jing bahar udan jing senior udan nei yo le se ngimpat tip tau dawai bolong kumnu yo le se yo ta yang i kibriu ne yo yarap e ngam te ta dau la poi te dau la poi pa te deng la pe jing biarap te ngathrai kan bah yang i berkhot long kai imlang sa lang jing berkhot kan bah ya kibor bahalor kan long mit ba kat ka bakile kinle ka perkhat bah kan hanang ba ka ban long ka kamnum pensusi na kamnum penjenjar ino ino ki
kham tami ki pajba mo dekat bakilia ki di benar perkat bharai bhaswa hi ya kata नहीं दवाई तो अभी मेघालय में भी आएगा, अच्छा बात है, और दवाई तो सब लेने भी चाहिए, हम लोग भी लेगा, फैमिली में भी सब कोई लेगा, क्योंकि और बाकी जो साइड इफ़ेक्ट का है वो तो कुछ नहीं है, वो तो सब में होता ही है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जो भी होगा वो तो देखेगा। हेडेक है, डॉक्टर भी बोला है, साइड इफ़ेक्ट तो थोड़ा बहुत जो होता है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ti lada uta udawai lada udan garanti sisa bala dangi kum ki pajba la dangi ayu new injection bingin kon ti ngin pediang ti batiang pat hadin habut pat ti lesin da ai ti don ki kep yap sendon deni yo side effect ti yap sendon kata ro batiang nak yang jongan ni nga ngadi ukun juga bible nga ngadi ukun juga bible ti habang ngadi ukun juga bible ngayap da ublay nga im da ublay ngayap da ublay nga im da ublay Tie ngam ngej re jing kai gibriyo namar kato ka machine nei kato ka machine de ublay jonga ka machine kam de ublay jonga udai ubah beneng tie ka bible ka de kaktin jong ublay to tip mo ngam pediang ra manga nga hanga sibet ngam pediang ra namar ngangej bi ublay ba im ngaskam ka jingej u nga keluar banjap mang banta jong mo poi to dawai tengi long pediang ke kata Iku ai tak jengkot jengkak ya tak jengada ke biang kan. Te kawai kalong ba mang le ya keren komperkat ba yo ka don ke jengta. Namar yoi ke jengtas ne kam da biang pura no. Te imnang banda ong than ya kata. Rei ikerman ya kata ko batam. Hot akajengi ite haki social media la ni haki mau kemungkin YouTube bagi set page ni. Sin bala upgrade kumni te utau vaksin bagin pa atau vaccination mo ni so tunat ni bagi ka ta long no ka di vaksin men lep sya uniu coronavirus covid-19 ne tin ri hot la kamden kata kata yang ki pat ba la ni ki brio te kata ngi lek ka long namar balai uta la long kum mencuap ki polio mo yo vaccination men yo tu BCG dan pi ka juga duna ba ka jing yo polio ki brio ne Te kemut la daw new vaccine si chau dei chau to blong effective adu kata tie ka bhai bangin boundan ne Shwa bangan pediang yau new dawai ru ngangai scam bang mangiru ngin pediang new dawai onda kila check bah ha ka dekat met jong ki bor sarkar ki ba pendangkam yau new dawai hadian habut mangiru ni salong ki baslur bat ki ba ngingat ba unum dan jing tai ai bat unum dan ka jing thot hangi UAP wei swa bakin ayo new dawai ki dei bantas swa ha ka dekat met jong ki long he long han